ahohu ami badai so ayah ya ahohu kita sama tisa tabu takawang rasi so ayah. Ira ama ira ina ba ira telefuse ni umasi ba de jo ayah ya ita Yesu Keriso baji ma ande ta opasai ni lo miku si to ya ia da minggu si 2 tahun B. Fobaso ba Injil ya ia da ba Injil Yohanes baji ma ande ya ia da fogaunida to bali ni faha Yesu. Berba omasi jo ayah keda ikau ni ita to bali niha ni fili lo balangi baba malua somasi lo balangi samesa. Lobalai samesa jamili niha to bali ni faha nia. Dane wogauni to bali ni faha Yesu tenga bere wa unehi ma bere wa abuluda. Bahijai bere wa omasi nia heda. Sogo hita tede lobalangi heda ya ia da bere wa ikau ni ita to bali ni faha nia. Bere jimana no sinangea ta ande sawagele kelobalangi meno ikau ni ita banuania ta fosumangi ia ba tatema ia ba wa aurida seroma Injil ni rongoda bajima ande ya ia da yo baha da wogauni drani faha Yesu. Sito bali tanda wogauni ande Yohanes same fanasa ni obaha da ya ita niha samati bah Yesu. Wa Yesu ande samesa ono biri-biri lo walangi. Tei wa ono biri-biri ande soga makaitania wa Yesus samesa ande to bali sangheli horeda ya itaniha guidane. Ena teorifi ita batasenda wa auri silo aitu ande. Famaduhu famati Yohanes same fanasa. Yohanes mamukai lala hendrani fahaunia sidarua ande. Ena la ila bafaduhu dadera ke Yesu. Ni faha si darua ande ya ia da Andrea ba Yohanes sanura Injil. Yohanes same fanasa ibe ba maro dede ke dani faha unia si darua ande ena la Yesu batobali ira ni faha Yesu. Faibua dede Yohanes same fanasa ande te faudu sibai bua-bua wa aurinia ke Yesu. Yesu iduhuga te folahemi ba Yohanes same fanasa te ide. Molo famati Yohanes same fanasa ande ifarou de deda ya itaniha ena faduhu de deda baba mati ita bah Yesu. Famati ba faduhu sadede bah Yesu tenga hafamati bambebe. Bahijai famati ni falua bambua buada seroma Bayroda heda ya itaniha samati bah Yesu taroi lalawa auri silefautu bajomasi no balangi bataonrasi lala si boho ya ia da lala wa auri somasi no balangi fehede Yesu kendrani faha ande hadia ni aluimi fanofo ande tenga hakendrani faha Yesu milono bahija isoguna heda goi ya ita samati bah Yesu baji ma ande heda ya ita niha samati baji ma ande isofu heda go Yesu hadia ni aluimi tatu mana ira ama ira ina ira talifuse ni umasi badi jo aya Yesu Keriso tatema wanofu ande wanguma
moiga mangalui lalaba auri silo aitu ande. Ira ama, ira ina, ira talifuse ni umasi badijo aya ya ita Yesu Keriso. Yesu samesa jamili ndrani fahae. Tenga ira ni fahae jamili Yesu tobali sama hae ya ira. Fehede fanofu Yesu ande. Sinduhu basi tobali dane basohuna baba orida ya itaniha gulidane batera-tera daniha samati ke Yesu. Fanemali fanofu Yesu moroi hendrani fahae ande wangumau toreiga bafauga ke Yesu. Daa fanema li safenu famati beremi aboto badedera wa Yesu ande sang holi basang rifingi samati khenia. Baji tambai da fanema fanguma toroi ba fau ke Yesu no ohita de lo balangi kheda jamusana. Toroi ba fau ke Yesu i ohe ita baba auri somuso dede bahegoi baba auri silo aitu ande. Bereji mana Yesu lo aitu mogauni ya ita ina tatema ba auri ande si fafamati ba buah-buah si sehi. Fehede fanguma fanemali torei ba fau ke Yesu irani fahae mamaduhu famati soroi dedera ba ke Yesu. Wa Yesu ande ungu bangorifi basang holi ya ira. Ya ita goi samati ba ke Yesu baji maukhe ande. Ina tasenda ba wa haudede ba faauri sida aitu ande. Ira ama ira ina ba ira talifuse ni umasi ba di joai ya ita Yesu Keriso. Ina tola tafalua halau ande moroi ke Yesu. Silfona si bai taturiai ke Yesu ande baba aurida sero maukhe. Fehede Yesus samesa kheda da tetanuke ia baba aurida sero maukhe batafolua ia baba aurida sero maukhe banaludaniha ba joai ta Yesu Keriso. Pace e bene.